انسا یادنیا دمو فی سیرے جنج دزشتا تھی درائی در آندی حلقائیں ایتی حلقائیں مائی وستینا صرف شہر مقصدہ پروٹوکولا دائے شہر عثمانی پروٹوکولا علاقے سر آفتاب رازے مڑی ارگی گل ورکنو دلہ تکلیف کا ڈالا شہر مصور سے یار شہر ڈانی تھی فیصلہ ہے خطرہ میس جے برنک تھیش میرے بزے قدر ہے ہاں شاہ یہ بوٹ گل سے گورا دوسرا دے پہنے ہے راستے اچھا کیا تھا بس گڈ باقی کیا منا مقابلہ سے موقع ہاں باپ راچی بھی پورا گا بٹھا ایک ماں بعد وقت پھر کے ورشے شہر نہیں تھا یہ کاران چڑھے پھوٹے گا میں مہمان خصوصی ہر دل عزیز میں سنگت ایسا کوئی حملہ ہے بھی تو ذمہ وار کھائیں آس لگی تو نا ہاں ہاں نی میں سے تی سامنا رہے ہر چیز نی گاڑی نا میں سامنا نا سامعین نہیں سامنا برام برو سامنا نہیں سامنا میں سے سر سرا منگا میں گلوار بھی تو میں ماوٹ پیر میں گرا کوئی کنونس چین ہے ہاں ما دکتا مر مگال شاعر سلیمان یاد آت کو مار تو میر وزدانوی تو مکے گھاڑا گندگا ہاں ہمیں گلوار تو دیکھتا منگا شیرہ رد ملات کو میس جاگ منگا ہر کا سار کساٹے لوگا جے کسی تیگا جی کنکا ایک گئے آرگان یار ماوٹ تو چلو یار مائی گلوار واپسیں نیند میں گلوارات کو بھی دو نی ایرا سنگات کو منگا ہر کس گئے نیترا گاڑی یا زیرو نیترا فلان و نیت بابا نی گاڑی دی میں سامنا گاڑی یا چاڑ نیت تو باغ تو اے ہند ایک پوائنٹ کس تشکیل والے پوائنٹ دے دا بے دے میں ٹائپ تو بس پکڑو ہاں یہ راغا کہ تم ہر ایک لوگ اور کو جو گیا تب یار یہ کٹا بھی تمہارے یاد ہے یہ تشکیل والے پوائنٹ ہر ایک وقت ہے سر نہیں اب میں سے جیسے نا دفاع سے درکفتی ہیں گالوار تھری واپس اندر روچینا تکا سے درکفتی ہیں گولی تھری واپس روچینا ایسے دنیا میں انسان ہے جذبات بہت گالوار تو نہیں کرے نا ہمیشہ دنیا میں جتنی ہمیشہ جا راستے تو شہر کئی بجیر ہوئے نیمر وہاں قسطے میں نگاہ میں او قسطے عزت مال واہ ماشاءاللہ عزت مال واہ جناب حفیظ اللہ ایڈوکیٹ بلدار صاحب شاعر تیرے جان سار بے شمار ایک لکھ کے تیرے کا شاعر 1 لاکھ ہاں جی ہاں کیوں ہاں شاعر 1 لاکھ ہیں اور شاعر ٹائمہ مڑ مائک مڑتی سنگتی ہے بجی ابھی کہاں ڈکھنے ٹائمہ کھستے ہی حقا چنیو یہ ظاہر ہے مناقص مولانا خاک کا یہ گالوارے یاد کہے تقریر کنگو سے مولانا خاک رومی صاحب پہاڑا بھی اندے مولانا خاک صاحب ہاں ہاں تقریر کنگو کو مڑے کستے ہیں تاک سنگتی مڑے مالی حالات ٹھیک بھی کو نا مڑے مکر سنگتی ہیں یہی پلویاٹے تی پلویاٹے مڑے یاد کو مالی حالات کا کمزور بھی کو سنگتی رونگ بسرانا آخری کا جمبڑ سگر بچی شاعر نے تھئی مالی حالت نہیں ٹھیک بھی دوں اولیگے سے بہتر بھی دوں نہیں تیر گئے مسئلہ یار میں لے کو نما ہو سکتا ہے ٹھیک بھی دوں لیکن جانا نظر نما دائی میں ٹھیک چینی ہوں تو منا یہ سزا میں لگے شیعہ دیگے دیشا ناراض نہ بے مرترہ سیویاں دیگو دستی سیویاں شاید ایشا نہیں واپس کنے ظلم ہے بیار ورونش اچھا وقار بھائی میں نے کہا شاعر راضی تو مان استیفہ ورتے شاعر راضی تو نہیں میں وہ با پھجی کھانے نہیں میں چکا مرشان نا شاعر پجیا شاعر کوئی صورت شاعر پہ سیویاں نہیں وستا سنگتاں کھلے دیئے سر سیوی اتنی آمڑے مہربانی آمڑ گرات کو نشت کو آمڑے تٹیا نشت کو آمڑ مقصد ہے عزت افضائی اپنی آمڑ کستے مانی میں مجھے وارا جن کو آمڑ کستے میں تھوک صحیح گئے پتہ دنیا سے مانگا تو میں جڑ سب رہے گا جانا پتہ ہے اچھا نانی ایوک سیویاں نہیں وستا کھلے دے مر شیعہ سیویاں نہیں وستا نمر سیویاں نہیں وستے نہ طرف خدا تو نہیں لی
Sevi yani vasta tra sevi umna tunek suji thale be milit. Reno na ki khilai diya mera nomna mein sevi yani vasta khilai diya inme suji sevi yani vasta Na noodle da ko Noodle bhagwaji na yaar. Logata hai mara click mara hai. Şair darta bestik taşke noodle megura chine gint hai adda tra noodle amraini no to buga mana patta hai maqta ki mana tunek aal mana is tare kara bhi to kara hai makara यार मैं औलाख भी नहीं तो शायर thai nokra ना thai gila makhan ka ना मैं गिला कोई सुरता न वखना मैं नूडला नो दोनों मेरे का बाबा नूडल में वखरा माशे मुखालफा नूडले गिरे ja ये ओके ज़ियादात को जो ज़िदा आत्रियात को दा गुल किया आत्रियात को आस्ता आस्तेगा keda be dro ingo शायर गुल किया आत्रियात को तो जनी मुतलका छेम शायर ये शहर में वेलकम खना ये यकीना का ज़िया खान को एशिया गैरादरी अस्ते एशिया गिंदे एशी चक्का मक्तब की कैमरा है फोक्सा का कैमरा फॉक्स से मेरी चक्का ईदी गानी वस्तना यार कमाल है मुनगा मा ईदा कोई मजा नहीं यार को मड़ा मुनगा को और तो मार जो कल बेदा की मड़ को और वो के यकीना कमा को रगाए चिंगे मा कल चिंगे मारा वंदा तक तो पट्टी ज़िया खान तो ज़िया खान आग जगह में बाज खुश भी को ज़िया खान वक्त प्रोग्राम है गुल की यात्रा है विजिट है कश्क तो ज़िया खान यस्क तो और शोदा से रोम भी तो यार ये मर्दी एक यकीना कम गुल की वाला टूर आ करते हैं 4 चांद लाए थे तो मन है ममन तो शायद नहीं थी फैसला है खतरा मैच जे ब्रेक थे मैच यार ना बीत गए हैं मैसेज जब तक ग्रुप ने मन नहीं कर तो सेव तो पीपल वर सेंड मैसेज रहना वो पीपल वर सेंड तो सेव तो आखिर ये अदालत शेट में लगी शायर अदालत में खैरा से सीनियर है कानून दाना होता मौजूद हो अगर बीत ठीक है नवीश हाँ ठीक है ये अंदर जरूरत है अंदर जरूरत का को मैं गुरा दर्ज है गुरु मैं गुरा एफआईआर दर्ज भी सही अरे है ये वक्त के है तुम गालवारे का भी हाँ इंसान आदमी का कष्ट में तक तुम है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आओ ये पॉइंट याद तुम मां मैच का से गाऊं हाँ ये मार याद है आरोश कुमार जी ये गलवर भी तो मां मैसेज गाऊं 4 पैर गाड़ी है मां पे हिटका जी गिरते ने तो मारो पे 2 पैर बहरहाल शायर बस बारी का मर्दा समझ सुना था मैसेज खैर मबतनी सफ़र जारी है इंशाअल्लाह एक इनके संगत कुल एदा बिस्मिल्लाह फोटो स्टेट ए पॉइंट न्यू बिस्मिल्लाह फोटो स्टेट वकार साहब हंते रोस्तमानी वकार रोस्तमानी बुजदार ए हंते मालके ए फोटो स्टेट मिशिए गए मशीन मिशे उधर दे मारे बलोच है और ए अत को कब्जा सो मा संगता कुलना ए कुल त्यार बीत को गुल की फलवा मख्ता ईद है 4 मीरो शायर ख्याल को गुल किया रहो शेर वाला शायर सर आखिरी टाइम वीडियो आखिरी टाइम ज़िया खान अच्छा ज़िया खान आखिरी टाइम ज़िया खान खास इंतजार तो मत ज़िया खान मारता कहे औला दी में फोन तो ते पूरा परवना ज़िया खान आगा हां पूरा नहीं मांगी दुआटा वाह ज़िया खान आरगा मार वीडियो तो सेव कर गए वीडियो आखिरी टाइम हमने कर दे मिस्टेक कसो ना बिल्कुल मिस्टेक का कशो वीडियो आयरगान यार चिनवी जब तक वीडियो नहीं आवा ए गलते हैं गालवार कोई एर के आँख मतलब प्रोग्राम सूट नखनो आम कशो लेकिन मैं इधर बोल के चाह शायर ये प्रोग्राम ईद 4 मीरोशा दे चेयात को जुड़ गए शेदौला सैरोशी दे गस्तो ये प्रोग्राम चेन जुड़तो सही ख्याल मुताबिक यार मैं ख्याल मुताबिक पता छुट्टी खत्म में हर सामने का या बांगार भी है का पीछे छुट्टी खत्म भी तो हुई दे नीत हाजिरी रोशो बस नहीं हाजिरी अगर पैसा
چھ پتہ ہیں پیشہ انسان ہیں آدمیہ کے پروگرام جوڑتے ہیں بڑی اٹھا ترکا بڑی مڑا کرتے ہیں مختمہ پروگرام میں جوڑنا یا کوئی کے پروگرام میں جات کے جڑتے ہیں یہ وستے نہ رہا ترا پتہ ہیں عید تازہ ہی اخراجات بھی دیا تو شمی وستے نہ رہے سعودی تو نہیں ہر رو یہ سنگتیا ناک نگا نام چار می روزانو بلا ہر کسی عید کا میری سنگتنی ناما پروگرام یا رہا ما یار ترکا تو اے مقصد طریقہ اے سنگتنی مجھ چرنے گئے کنوں کے ترتیب دیو کے شڈول دیو کے مردہ ما محنت واروں تو آئیاں مقصد ہے کہ کل سنگتی کو ایک ترتیبہ وہ بہترینی گا لیکن صرف آخری یہ پوائنٹ ہے آخرا من گا میسجیات کو غلطیات کو انسان ہے انسان خطا ہے پتر ہے پوائنٹ چیئے شاعر پوائنٹ یار ما تیرے نو سریالے مڑے کھڑتے روشنا تلشک کو مات یکا تلشک کو پوائنٹ چیئے ہو سریالے مڑ پچے تلشک تو پوائنٹ آدھا نہیں یہ دا زگر خنا کوئی مقصد ہے بھلا ہے آدمی ہے دا بولا بورنے کی نہ چاہاں ہر کس پڑھتا نہیں ہمارا ٹھیک ہے لیکن انسان ہے مات یکا تلشکوں کھڑتے سریالے بڑی تلشکوں آن کر لیتا ہوں اے ڈائلاگ تے مشہور بھی تو تلشک گئے یہ شانی ڈاڈا تو سائی 4 پارٹ ہاں شاعر 1 شاعر 2 شاعر 3 واہ شاعر بہرحال ڈاڈا ہاں میسج پیغام تھا دی تو گروپ نے ہمارا ٹھیک ہے قانون دان یہ ہے سمجھدار مردی ہے مارک میسج دیو کے مردہ رشتہ داریا براتوں میں لیکن میسج بارا تھوفتی رایا ضرور دے تو میسج کیا ٹھیک ہو ہاں مائی رائے سے مک میسج دی تو ما ایکشن گفت تو اور تو میں بر وقت ایکشن کیا وہ تو ایکشن گفت تو مگر تو میں قومی شاعر ہیں اور یہی پوائنٹ پول تو گڑتی بہت شاید پوائنٹ تے دو دا آگ رو گل کیا بابا ماں نیفتی مطلب ہے مال کو کوئی موٹر سائیکل ہے کوئی نئے چیز تیشی ہے آخر مار دور پہنچ گی بھی ماں 6 طریقہ پہنچوں غریب سوال ہے شو ماں تی مشہور ہوں تھاو یقینا کھاں یہ میسیج نے ماں چیڑی بلا والا کس نے کردار ادا تو جو چیڑی بلا جہاں لے گا ایک پل ہو جاتی ہوں پل ہو جاتی شاہ کو کات کو شنگو ماں جواب دا تو باوش تو میں قومی شاعر ہیں میں موقفہ گرد بغیر تھا جواب دا تو اچھو دا کہتا میں موقف دا تو دادا خرگی میسیج ڈیلیٹ تو ایشیا دادا ماں یہ واسطہ ڈیلیٹ تو سرسری میسیج تو ماں جواب دا تو موٹ تو مدیں زندگا ماں واس شاعر زندگا کھان لیکن پتا بنا یادت کو شاعر میں قومی شاعر ہیں کوئی کسے داد کی بھی کوئی کسے داد بھی آخر قوم ہے شاعر ہے منی وقت ایک وقت دعوے دار نہیں ہو سکتا ہے تھی سنگت ناراض مو یار تھوپ چیز ہے یار بہترین فین شاعر ہے درکفت گئے ایسے سر یقینا کا بعد مردا دی تو صحیح گروپ نے ہمارے ایڈ ہیں بھلا بلائے لڑکیاں بعد مڑا کرتا ہوتی سر صحیح مسئلہ ہے خیر ہو گئے مسئلہ ہے ایک رو کنونس چین ہے یار ترا کیا مردہ کا یقینا کا چاہ بھی یہ موٹر نہیں کھڑتا ہوئے رہا شاعر کو کرتے یار یہ موٹر ہے توائی گروپ نے ہمارا گروپ نے گروپ سامڑا اور آٹے میں ماں چینے دیتا ہوں ماں بڑھتا یار اللہ خیر اس کا داخل ہے مردہ لیکن سریالے مڑ کر دے وقتا تلش کو مات یکا غلطی میں تلش کے والا ڈائلاگ دامی گلاب نا کے مہربانی غیش یا ترہ انواع پیارا ہے شاعر ماترا سے تروں ہی سوال پول کنو شاعر انتظامات دے کھو تکا بیت گا انتظامات نہیں 6 صورتحال ہیں سنگتی پول کنو چاہوں سر الحمدللہ میں رابطہ دیما دست ہیں سنگتن کو نکاح است ہیں میں بندوبست بیت گئے ہیں تقریباً اوکے ہیں چیئے نگان چیئے ایتی گا چھے نامینی چاول صحبت والا پروگرام ہے انجیگا سسٹم چاول ہے انجیگا دو پسشت گئے سیمی گا روے گئے کسٹے بڑے ذریعہ مادیندہ سو سیمی روے گئے اور ضرورت بھی تھی استعمال کرنی ناتے پچھی یار مار میں 2 باز ہیں بڑے خرب بلائے 2 پس تیار بیت گئے 2 پس تیار ہیں 2 پس تیار بیت گئے یکے سر سجی پھیر رہے ہیں واہ بوٹی کستے بلوچی ونڈ پھیر رہے ہیں واہ سائمی کا پھوڑا ارادہ ہے شیخ دم پخت پیرا جو
ویری گڈ ویری لیکن ماشو یار مار ہمیں بات اونچی رسی نہ کرتے اتنے میں خرچہ گڈ بعد میں سے خرچہ دیسی کوٹی کوٹا جی شاعر تمہیں دلا نمن یہ دروگاں بند سرا عمر دا خطرہ انہوں کسے بھی ہے ہاں بل بھی ہے سوال ہیں مسلمانی بھی ہے کسے پروگرام خیال ہے شاید تو یہ ڈس کسے سر بل بھی ہے نائن وقت نہیں کار یار